Ya, Aceh ya, Paju Sate. Ustaz Heri dari Tanjung Balai, Paju Sate kena Rajuang Birin. Ya. Ya, toke kopi. Ya. Sate matang Birin. Jaga kampung kayak orang beli sakit itu maju. Kalian Ya belum. kau arah ke baju. Makan minum. Main nak cok ke tendo aja kan kan. Anak yang medan. Ana. Anak yang medan. Yang balik ya? Tapi kalau sate Madura itu banyak ah. Sate pakai lontong. Banyak. Hidup gaji ya. Manis ha? Mantul.